Kuri uyu wa kabiri tariki 31 Gicurasi 2022, Ministiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kibanze ku mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo maze iminsi utifashe neza, yavuze ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeza ubushotoranyi irasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse ikanga kurekura abasirikare barwo, byaba ngombwa ko narwo rwirwanaho kugira ngo rurinde abaturage barwo. Ni ikiganiro kibaye nyuma y'iminsi mike u Rwanda rutangiye gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushotoranyi biturutse ku bisasi ingabo z'icyo gihugu zerutse kurasa mu karere ka Musanze, bigakomeretsa abaturage ndetse bigasenya n'ibikorwa remezo birimo inzu. U Rwanda kandi ruherutse gushinja ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gushimuta abasirikare barwo babiri zifatanyije n'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe ahanini n'abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Ministiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta yavuze ko ubu hari kuba ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo impande zombi zakumvikana mu mahoro. Ati ni ibiganiro byatangiye, mwumvise ko ejo Perezida Macky Sall yavuganye na Perezida wacu, yanavuganye na Perezida Tshisekedi, ntekereza ko na Perezida wa Angola arimo kugerageza kubavugisha. Twizeye ibi biganiro n'uburyo bw'akarere bwashyizweho ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yavuze ko mu gihe inzira y'ibiganiro yaba yanze ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igakomeza kugaragaza ubushotoranyi, byaba ngombwa ko n'ingabo z'u Rwanda zirwanaho. Mu magambo ye ati gutera ibisasu nibikomeza abasirikare bafashwe nibatarekurwa tuzakora iki. Cyo navuze kandi nasubiramo nuko n'uyu munsi nabivuze, dufite inshingano zo kurinda umutekano w'abaturage bacu no kurinda imipaka y'igihugu cyacu. Igihugu iyo gitewe kiritabara. Biravuga ngo bikomeje ntabwo twakomeza ngo twicare dutegereze ko abaturage bacu bahora baraswa buri munsi ushatse zashimute abashaka bose. Kandi mu byo navuze mu nama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Malabo, navuze neza ko dufite uburenganzira bwo gusubiza byo kwirwanaho igihe dutewe. Ngira ngo rero ntabwo umunsi igisubizo cyawe kirenze icyo. Dufite uburenganzira bwo kwirwanaho dutewe, dufite uburenganzira bwo gukora ibishoboka byose ngo turinde umutekano w'abaturage bacu n'ibyabo. Dufite uburenganzira bwo kurinda imipaka y'igihugu cyacu nk'uko ubwo burenganzira bufitwe n'ibindi bihugu byose ku isi. Ibyo rero icyo twifuza ni uko ibikorwa byahagarara. Turifuza ko bari abasirikare barekurwa, ariko ubwo ibitero bikomeje umutekano w'igihugu cyacu ugakomeza kubangamirwa, twaba dufite uburenganzira bwo kwirwanaho kandi muzi neza ko ubushobozi turabufite. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubushotoranyi, iki gihugu nacyo kivuga ko u Rwanda narwo rushyigikiye umutwe wa M23 umaze iminsi warubuye imirwano. Ku bijyanye n'ibi birego, umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Mukurarinda aherutse gutangaza ko M23 ari ikibazo bwite cya Kongo ikwiye gukemura aho kubigereka ku baturanyi. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, ijwi rya diaspora i Kigali.